Ngo Pawulo nawe ari munsi ya rumazi yamufashe atunguwe yemera ubwira ubwoba abintumwa ya Yesu yamamaza ayiwe yamufashe Imana ibaheze umugisha muremure. Barikiwe ndi sana. Kandi ibi ni byo by'Imana. Ibi ni by'Imana ishaka. Ni vizuri tumshukuru Bwana. Reka twumve umukozi w'Imana duheza amatangazo. Acha tumwalike mwandishi kwa matangazo kugira ngo tumenye ibyo dukorera itorero ili tupate kujua yale tunapaswa kufanya. Imana imuheze umugisha. Karibu kwa mwandishi. Irashira